Group have the Mio Nipan Punzilla Sinjabani. Pambai Motors the Magi head office, young time from the lake. Moment from the Gadorica, Makalasna, E. Oconi. Magi any part, any part Hello. Second MPC trophy Asibu. Akong hari ko ng tungan individuals. Ang organization kaya lagi MPC na. Yung bang losay, yung bang tigini. Ari ko tingwang tigini po, yung ako tigini magiging mata. Lautok sagi. Betty Collins Young Khan, 10,000. Mazda Nifusova, 10,000. Kapigani 1,000. Mazda Rohit Kumar, Palestina, Sagosen Somento, 500. Apple Farm Young Khan, 2,000. Lotopan Prachamohan, 1,000. Senason Tribal, 1,000. Valentine Siam, 1,000. Sagosen Russell Red Light, to that one LED light, to that water Lupan Listening Satellite. Dr. Yendrembam Kiran Amadi Moirang Tem Sandhya MPC Official Traits 50 page Loinana MPC Players Singi Traits 20 fees Tengbang Birai Kangjam Birendra Yauna Sri Yumnam Joykumar 10,000 Laitonjam Zayananda 1,000 Moirang Tem Jitain 10,000 RK Rameswar 10,000 Haisnam Rusel 10,000 Karam Nabakisho 5,000 Pijam Dinesh Eli Saubi 20,000 Yumnam Kala 500 Makhatarpada ngasigi thormoshibu hena mapungfan binanaba mateng pibirak pasing amugtanga lautok sage mitrang laija lupalising manga Hi Finance lupalising taranitoy Hyangthang Lairembi Development Seva Committee Lupalising Kun LI Food Lupalising Tara Lunia Collection Lupalising Manga MS Hyangthang Inden Lupalising Manga MS Soibong Tomba and Sons Integrated Fish Farming Lupalising Manga Nek Insan Amadi Pambai Motors Lupalising Taramanga Dr. Joy Kumar Physiotherapy Center Lupalising Kun Panthoibi Finance Lupalising Manga Victoria Eye Center Lupalising Ahum ZS Solution Lupalising Taru Haukiba Tang Tarada Special Invited Sing na mating pibiramba punna sing tara masulay jare Special Invited Sing adudi Sarang Tem Razen, Sarang Tem Romet, Sarang Tem Kulla Haisnam Mohindro, Sarang Tem Achoba Elai Sapi, Loitomam Toiba, Loitomam Rajes, Moirang Tem Bung Hariba, Kai Kunazari Bising Asina, Lupa sing tara maso happy Loinana Hek Nongan Baga. Sarang Tem Gauratombi, Loitomam Sundar, Hidam Shadananda, Haisnam Bisesur, Sagol Seminausa, Moirang Tem Mani, Medisana Samtin Hariba, Kai Kunazari Singa Sina Sulupala Sing Tara, Temam Pirami. Ikai Kunajariba, Ngasigi Thoramasigi Gas of Honor when Alengsin Bigadaba Suri, Kontokzam Govinda Singh, Honorable Minister, Home, Youth Affairs and Sports, Governor of Manipur, Hausik, Mapamasida, Yoksin Birakle, Ikai Kunajari Babu, Taramna, Okjari. Makasih terserpa sel ketingwang pibirak pa lautok sage sagol semenjor maisnam Ashok Kumar. Akogi Pambai Motors haibase holding group amakani. Holding group haibadi mioi nipana punjilega semba group amakani. Pambai Motors ki head office se akogi Furamakung Hyangthang da leijai. Aduga mangonda phangadoiba facility asina
सिगी ई-रिक्शा अमदी ई-ऑटो से ई-रिक्शा सिगी मागी किलोमीटर पर आवर से 42 किलोमीटर पर आवर से अदुगा मागी माइलेज ना 120 किलोमीटर ने अदुगा सिगी ई-ऑटो सिगी ना कोई 6+1 मागी 45 किलोमीटर पर आवर ने अदुगा मागी माइलेज ना 150 किलोमीटर ने अदुगा मागी पांबई मोटर्स के हेड ऑफिस ता कोई फंबी के तोरे बसे मागी एनी स्पेयर पार्ट खुदिमक्सु अहोंग ममलदा होलसेल ममलदा फंगन जगनी अदुगा पांबई मोटर्स के कोई सर्विसिंग सेंटर सिना कैसामथोंग अहनथेम लेकाइदा लेजे अदुगा अकुपा मरुम के दमकता पांबई मोटर्स फ्रामकों यांग थांग लाखिदुना हेन अकुपा मरुम खंबिनबगी दमकता लेंसन बिरो लोन की फैसिलिटी की मतंग सिना कोई हेड ऑफिस ओइबा फ्रामकों यांग थांग लेबिबा पांबई मोटर्स की अकोइबदा 5 किलोमीटर रेंज ता लेबा सिनाउसिंग के दमकता लोन की फैसिलिटी सु पिजरी Malim Tomba Sanasam Zivan Koirem Dhananjoy Sagol Sem Ratan Hari Bakai Kumna Zarip Sing Asina Sul Palasing Tarani Thoi Tengbang Pibidami Loinana Haisnam Modumangol Hidam Rakumani Sagol Sem Ngantoi Moirang Tem Ramesor Ketri Mayum Ning Tem Hariba Kai Kumna Zarip Sing Asina Sul Palasing Banga Tengbang Pibidam Ki Loinana Sanasam Joy Huirem Imocha Loitong Reven Pijam Mani Hariba Kai Kumna Zarip Sing Asina Sul Palasing Taruk Asem Pedamani Huirem Brazamani Sairem Surjit Hidam Iboso Hariba Kai Kumna Zarip Sing Asina Sul Lupa Lising Manga Tengbang Pibidami Haukiba Megi Tangkun Gamanga Numerasida Maisnam Avai Maisnam Rose Kumar Nandaibam Tenjauba Angom Kabui Herozit Ketrimayum Konzengbam Bovosna Hariba Kai Kumna Zarip Sing Asina Lupa Lising Mapan Tengbang Pibidami Loinana Megi Tangkun Gatare Numerasida Hyang Thang Larembi Development Seva Committee na Lupa Lising Kun Tengbang Pibidami Amasung Megi Tangkuntra Numerasida Sagol Sem Dhanavir Huirem Ziten Elias Ithoi Sagol Sem Dhamen Loitongbom Ibungo Sanasam Siam Elias Asoba Ikai Kumna Zarip Sing Asina Lupa Lising Tarani Thoi Tengbang Pibidami Kanglup Purup Naidana Kundaba Lamda Mama Wibana Hyang Thang Imagi Masai Kolsida Maitei Kaktana Tongan Ba Zati Kaya Sukundari Harib Zati Sing Sigi Barakta Kai Kumna Zariba Kabui Puruki Sal Nao Singasu Selgi Tengbang Pibidami Kai Kumna Zariba Sri Saubu Kabui Sri Nanda Kabui Sri Sanatoma Kabui Kumar Kabui Amadi Jiten Kabui Hariba Kai Kumna Zarib Kabui Ki Sal Nao Sing Sinasu MPC second trophy second MPC trophy asi bo mafum phana na bohana badal lupa lasing tarani thoi gi saili tengbang pibirami makasa thasarak pada sarang them Joy Chandra Sanasam Sanatomba Huirem Rajen Hidam Devan Moirang them Sarat Moirang them Tomba Sagol Sem Rupa Chandra Angom Subhas Chandra Angom sarang them Dijen Elias Ning them Hari Bai Kai Kumna Zarip Sing Asinasu lupa lising kun tengbang pibirami Matangda Ahibam Sarat Maisnam Irawat Sagol Sem Suranjoy Sarang Tem Atauba Haisnam Somorzit Wangkai Mayum Anan Luang Kamai Huidrom Sangba Hariba Kai Kumna Zarip Sing Asinasu Lupalasang Tarari Thoi Tengbang Pibirami Loina Sanasam Anan Huirem Tirin Sarang Tem Dilip Mutum Boy Loitongbam Sanjit Laisram Premoda Sarungbam Thambau Sarangthem Tombi Sarangthem Anil Huirem Herozit Huirem Ranjan B Kunjavihari Loitongbam Ofin Hari Bigai Kumna Zarip Sing Asina Sul Lupa Lasing Tarahom Doi Tengbang Pibiram Bagaloina Nongtombam Sona Konjengbam Bung Yansembam Siam Kanhai Ts Sunil Amadi Priyozit Hari Bigai Kumna Zarip Sing Asina Sul Lupa Lising Kunithoi Tengbang Pibiram Ki Loinana Hyang Thang Gram Panchayat ki timna lupa lising taramari tengbang pibidami. Second MPC Trophy 2026 Sibu Mapung Phan Davayade Haiduna Mui Kayamana Leptana Mateng Pangbirakpana Jun Gitang Nipa Numerasida Sarang Them Thoi Sing Tham Nauba Huirem Joy Sarang Them Manau Maisnam Biren Sagol Sem Jen Sarang Them Bira Laisram Manglem Jau Loitongbom Nava Loitongbom Bor Jau Loitongbom Tolen Sagol Sem Budi Haisnam Deven Thongam Kumar Ikai Kumna Zarip Sing Asina Lupa Lising Kun Gi Tengbang Pibirami
loinana Jun ki tang tara numida sida Roy Kabui S Somorjit MD Sikandar Ali Pangabam Kalpana Sagol Sem Premila Ronita Hong Sangbam Amadi BLF ki ichilinaw singna lupalising kunmathoigi mateng pibirame Second MPC trophy ki sel ki timbang wat palite huitrom lukhoi huirem samu kaidem tomba amadi sagol sem asa kumar hairi bi kai khumna jariba singa sinasu lopa lising kun timbang pibiram bagolena bijoy koijam Sri RK Anand sarungbam khogen hairi bi kai khumna jariba singa sinasu lopa lising tarahumdoi sel ke timbang pibiram ki asumna Second MPC trophy asi mai pana buhona bada tongan ba individual tongan ba organization amati kanglu prup nai dana serge tengbang pibirak ba lep tana pibirakhi kai kun nazari ba Sri Karam Syam Honorable MLA Langthawal AC mafam asadi thongbirak ni taram nok sari serbu Yamna nungaiba paw manangasi pangthok choriba second MPC Trophy 2026 ki final match asigi ahan ba kogi lakbi ki bangan na yobira ki ba bhabok singda lucky draw ma tauna ba ki dama khoina ticket amomom pizza ki bane adugi lucky draw dugi dama host obina ba kogi MPC ki volunteer da sinajari hauzik lucky draw du hauna na ba ya badu mayam dagi luxury loina na volunteer da sinajari Tagazari. Ekoi dengan segi lakpiriba audience sing ilamata thamjariba adogi special prize ekoi na thamjariba manga si mioi manga gi token manga lokhat sagani token manga sida adom gi number do chana ramagadi adom gi oi vidori ni ekoi hojik sinjaralage simda okai biyo oi mimda Hojik ahanba lokaliba serial number C lucky person kanano 1087 haibasida paure ahanbage Ani Suba winner oiba serial number 360 haiba 360 serial number Pai biyo biragati adum election biraglo ahamba phau kiba serial number na 1087 haiba serial number asisu pai biba yauragati adum election biraglo Matang ahum subagi lokhan abagi damakta koi sem sajare ahum suba winner ki serial number asida serial number 991 serial number 991 Isa gi tok hadiba ticket number tu yaubiragadi adumak election birakpa yaragani token number tu yaragati kitang thujambiyo koi program si mayang wali banina apoi ge lucky winner oibiraba singna khara khajik thuna thokpiraktuna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤꯒ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯂꯛꯀꯤ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ 463 ꯄꯥꯏꯕꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ 463 ꯄꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇꯨ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯀꯟꯗꯨ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯁꯣꯝ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯂꯤ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯣꯀꯟ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨ ꯄꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ MPC ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ 2026ꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯗꯦ ꯂꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯤꯅꯔꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ 64 ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯂꯣ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯒꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ 1087 serial number 360 serial number 991 serial number 463 sida dum changan biro kidang na changbiro gichim gesu yoksalag hai bagi paw malai serial number 1087 serial number 360 punang tong na bigo serial number 991 serial number 463 aduga aroba serial number 64 haiba myoy manga asina ngasigi thamjariba lucky draw sigi winner oikhe ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤ HRC ꯍꯤꯌꯥꯡꯊꯥꯡ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯒꯤ ꯗꯃꯛꯇ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯗ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯖ ꯂꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Babadi. Baba. Chingkai do kappa thole. Mingkong khagi manungda ngasigi thoramasigi chief guest oigi bigedoriba kai khumnajuriba Sri Yumnam Khemchand Singh Honorable Chief Minister of Manipur loina ikai khumnajuriba guest of honor amadi special invitee sing special guest sing wafam asida yokchilaglagani ikai khumnajuriba ngasigi thoramasigi Chief Guest Sri Yumnam Khemchand Singh Honorable Chief Minister na mafam asida hek yorokpaga ikhoi punamak chap manaba Kholauda amutang lawinasi lawgadaba slogan singdu ekoi haijarake ahanbada ekoina Kanglup Furup naidaba Chief Minister haina haijarakpa matamda mayamna Yumnam Khemchand haina lawbirau Santigi Paujel Puba Chief Minister haina haijarakpa matamda mayamna adudasu Yumnam Khemchand haina lawbirau mathangda ekoina long live harakpa matamda Yumnam Khemchand haina lawbirau mayambu Thagachari.
लोइना MPC की नपी volunteer खरा मफम सिदा अथु मतम संबिरंगनबा सिंजा लांगजरी पिसिंग माइ के नोलुक्सरी MPC की नपी volunteer खरा मफम सिदा लेंसिन बिरंगनबा नोलुक्सरी लोइना हारिबा अनाउंसिंग बुद असिदा MPC की ऑर्गेनाइजर अमा चिंगोई छोइदना फमिन नसी हाइदना सो अपील तौजगे Tongan pa mana kaya na thalaba dulaba anisupa MPC trophy ni housing kudak ko ina lakpi ba donor kharasoi koi receive tawzare lakpi ba donor si Sarangthem Rajen Singh haiduna i mahakna ngasigi final match asigi ahan ba goal scorer aduda maki baba laiki da baba gi maming Sarangthem ibungo Singh maming da lupa lisingama donate tawzagani haidana organizing committee da takpirei masigi da ukta thagatsari loina makhata ba donate tawbigada ba singsu matang online da leire hoji makhata na lauthok sarak lagani
MPC की लेडी वॉलंटियर सिंह यारगदे अखुगी नाकतम तंग लाफिना बनोलुक चोरी हौजी हसी थोरमशी मिकुप खरगी मनुंग दा हौरगनी मरम मदुना अखुगी नुपी वॉलंटियर सिंह अंतंग कोइदा अखुगी नाक संबिरकनबा नोलुक चोरी amuk tang kanang nising sage kay kumsari ba MPC multi-purpose club ki ladies volunteer mafam sida announcing put asida butang lengsin birak na ba naluk sari check hello ngasigi thormasigi chief guest Sri Yumnam Khemchan Singh mikup kharagi manungda mafam asida yoroklagani hauzik lambida lakle haidina tajai maramaduna ikai khumnujari basina lakpa matam da mayam punamak taramna ominasi hauzik mikup kharagi manungda mafam asida soidana yoroklagani loinana lamdam sig sangnai ba footballer kai kumnujari ba Pochambam Renedy former Indian captain mafam sida thungnuduna levire loinana kai kumnujari ba Sri Lorembam Lolendro Singh former Indian football team player maksu mafam sida yauroduna thungdare loinana mukasuna ningsing jage ladies volunteer of MPC amtang ningsin biro nasem arum lagi manak amtang jage birang na ningsing jari
Ikai kumnazariba Landam Sigi, Minister Sri Yumnam Khemchan Singh, mafam asida thunglare loinana miyam na punba kholauda slogan khradang laumina si haidra chanjalangjari besingi mai kai degi noluksari Taram Noksari Mayamgi Chief Minister Kanglu Phurup Naidaba Chief Minister Sri Yumnam Khemsan Santigi Paujel Puba Chief Minister Sri Yumnam Khemsan Long live Sri Yumnam Khemsan Kanglu Phurup Naidaba Chief Minister Sri Yumnam Khemsan Santigi Paujel Puba Chief Minister Sri Yumnam Khemsan Long live Sri Yumnam Khemsan Taram Noksari Mayamgi Chief Minister Kanglu Phurup Naidaba Chief Minister Yumnam Khemchan Santiki Paujel Puba Chief Minister Yumnam Khemchan Long live Yumnam Khemchan Long live Yumnam Khemchan Miyam na hong kubak ko na Honorable Sir Mr. Bilangkin Bina Pasida Miyam punna lekhat minadana kubak ko na taradok binasi haidra senja langzir BMP sige mai kay digin dolok sari Bangthok Saribet Horomasi YouTube live streaming Tong Sariba Kanglai Sports Live Amadi Kosem Live ta Mobile phone kutangda television kutangda Amadi YouTube kutangda Miyam naming taba pangbigani Kanglai Sports Live Amadi Kosem Live na Hariba program asibo Hobodagi loy phoba coverage tawbini Kanglu Phurup Naidaba Chief Minister Yumnam Khemchan Santiki Paujel Puba Chief Minister Yumnam Khemchan Long live Yumnam Khemchan Kanglu Phurup Naidaba Chief Minister Yumnam Khemchan Santiki Paujel Puba Chief Minister Yumnam Khemchan Long live Yumnam Khemchan Long live Yumnam Khemchan Kanglu Phurup Naidaba Chief Minister Khemchan Santiki Paujel Puba Chief Minister Yumnam Khemchan Long live Long live Yumnam Khemchan Thagatsari puno pu thagatsari Long live Long live Yumnam Khemchan Long live Yumnam Khemchan Thagatsari puno pu thagatsari loyana Ngasigi thorom asibu preside tawbina bagidamag Srimati Sagol Sem KV Devi Honorable MLA Nauria Pakhanglakpa Assembly Constituency na ngasigi thorom asigi stage ta kakhat piduna ngasigi thorom asigi chief guest of honor amadi special guesting taram na okpinaba nolok jare Kaushin jare ngasigi thorom asibu preside tawbina bagidamag Srimati Sagol Sem KV Devi Honorable MLA Nauria Pakhanglakpa AC Chief Guest ke phom lang the lengsin bina bagidamag Sri Yumnam Khemchan Singh Honorable Chief Minister of Manipur loina na guest of honor ke phom lang the lengsin bina bagidamag Sri Konthaujam Govinda Singh Honorable Minister Home, Youth Affairs and Sports, Manipur. Sri Karam Syam Singh Honorable MLA Langthabal Assembly Constituency Amadi Sri Soraisam Govind Singh Managing Director of Soraisam Sports Infra Private Limited Kai Kumnazariba VIP Singasina Pahona Lengsin Pigotung Sida Kai Kumnazariba Special Guest Kai Kumnazariba Sri Naurem Pravin Singh
Sri Salam Somorjit Singh, Secretary, Corporation, Government of Manipur, and Director, Zenims, Loinana Sri Dr. May Beto Singh, Director, Youth Affairs and Sports, Manipur, Amadi, Sri Posam Renidi Singh, former captain of Indian football team, Loinana, Sri Lolendro Singh, former Indian football team player. Pamamlang the length in minimum, Nolok Sri Loinana, Sri KSS Umananda, OSD 2 Minister, Kaikunazir Basar Busu, Pamamlang the length in Binaba, Nolok Sheri. Kaikunazir Ba, VIP Sina, Pamamlang, length in Pikrabatung Sida. Ikai khomnazari binga sigi thoromasibu shinbada choba thaugai pubiri bi akhoi MPC gi lady volunteer singna lengyan wage khudol tambina nabagi damak stay selengkhat pinaba nolok chori Ikai khomnazari ba Chief Guest President amadi Guest of Honor singda lengyan amadi wage khudol tambina nabagi damak khoi gi lady volunteer sing stay is the kokshin jari Chief guest of today's function, Sri Yumnang Khemchan Singh, Honorable Chief Minister of Manipur. Sri Govindas Konthosam, Honorable Minister, Home and Youth Affairs and Sports. Sri Karam Shyam Singh, Honorable MLA, Langthabal Assembly Constituency. Ikai khunasari basing asidagi mayam dagi lehpalaitana khuba khubina bagi damak nolok chari. Sri Soraisam Gobind Singh, Managing Director, Soraisam Sports Infra Private Limited. Srimati Sagol Singh KBDB, Honorable MLA, Nauria Pakanglapa AC. Sri Somorjit Salam, Sir Secretary Corporation, Government of Manipur, Director Zenims. Sri Dr. May Beto Singh, Director Youth Affairs and Sports, Manipur. Sri Pochamam Renedi Singh, former captain of Indian football team, Kaikum Nabutpina Manolok Sari. Loinana Sri Loremam Lolendro Singh, former Indian football team player. Kai kunazari ba VIP singa sida lengan kodol tampi krabatung sida ngasi ki thorom masibo haudong na nabagi adung laba sam laba mangal gi masak oi ba maira asi sukhat min na bagi punghamadu lauzagi naloksari kai kunazari ba ngasi gi singke soi na election biriba mingoi na hangasar of the Sri Yumnam Khemchan Singh, Honorable Chief Minister of Manipur, loina election biriba case na mangal gi masag ora maira si sukhat pidna ngasi thorom masi hauna na bagi pungpham adu lawmin si haidra sinjalang jere MPC gi mai kai diki punamakta nolok chari Yai Feraba Pungpam Masida, second MPC Trophy 2026, Nasiki final match asi, Hogdok Nanabagi Damak, Asoyangam Yaudana, Nasiki Toromasi, Loiba Pauba Pangtok Nanabagi Damak, Taurum Gimaira Chukat Pinabagi Damak, Nasiki Toromasi Chief Guest President, Amadi Guest of Honor, Ikai Kumnajariba, Nasiki Dice member Singda Hangachari. Bagang masag wala ba? Adungon ba may nakasi? Left na, sakto na. Kasi kita rin si Hoboting Loyo Pauba, take the kaya na, pangtok na bagi itong laba. Tang laba pong pamadunihan na lausaraga. Kaya kung nasa ribang sige Gis, President, Guest of Honor po naman po. Diyan lang dyan rin pisigi may kaya digi hana-hana tagat siri. Chukat iba may rasi na, MPC na, Tungde Torokadaba Tabak Torom Singda, Hena Mai Pakpa, Loina Nangasi Pangtokadoriba, Mesa Sisu, Asoyangam Yao, the Boy Minasi, Haidana, Ishor Gima from the Tone Minasi. Tagajari, Kai Kunajari Singbo, Amukahana, dies the Lengsin Binabagidama, no look Jari. Pangtuk seriba, sing laba thoram masi, Kanglei Sports Live, amati kuchen live na,
मियामदा टेलीविजन यूट्यूब अपनी मोबाइल की खुथांगदा मियामदा मियंग तहली लोइना तोंगान तोंगान बा डोनर कया नसु हारिबा सेकेंड एमपीसी ट्रॉफी असि महुंग फाना बगी कनो हन बिरकली ngasi thoram asida lengbirakliba mayam punamakpu taramna okpagi warol loinana thauram gi nunggi warol thambirana bagidamak ikai khumna jariba moirang them dolen singh advisor MPC bu hangotchari लोइना पांथोक सर्व थरमसी ISCO media amani morning bell na live telecast tawdana miamda uhali kay kung nasari ba manang team Doren Singh advisory MPC na ngasi thormasagi miamu taram na upagi warol amati nunggi warol thamina bandoluk shari ngasi sok ani sok gising ani kuntaru jun gitang kona kor nonga jingure singum laba jai praba duge kumpa masida session multi purpose club joki hai ba trophy ge Sedang cakle alo best final best asigi Panchalasigi Singh Panchalasigi Chief Guest Wina Lection Biba Mingwala Panjarabada Sri Yunam Khemsan Singh Ji Honorable Chief Minister Masagi Chimba Kabai Kaya Kaito Pidana Sri Matkoki Si Robi Balevi Robi Namata Aha Loena Arauta Sri Matanda Sing leba function asigi President gi hamham nangal election birbi ikai khunarabi ningoi Panjarabda Srimati Sagol Sam KB Devi Honorable MLA Nauria Pakhang Lakpa Kendra Mahapusu MPC club ki taraf tagi asin matlab ke kai ko pidana anai pidana function asigi yaw be yade hai bagi wakal wakal lembi rapi dalam ka MPC club ki taraf tagi arau tayam seri mathanda thodo hindona ikai khumna jaraba gates of honor ki phambam langdal election beriba mingwena Panjarabada ahan bada Sri Konthokjam Govindan Singh Ji Honorable Minister Home and Yas Manipur mathangda Sri Thonokjam Biswajit Singh Honorable MLA Thongju AC mathangda Sri Karam Syam Singh Honorable MLA Langthabal AC mathangda Sri Sorokhaibam Rajen Singh Honorable MLA Lamsang AC mathangda Sri Khongban Tabam Ibomsa Singh Honorable MLA Lamlai AC Sri Tongbram Robindro Singh Honorable MLA Thanga AC Sri Thangjam Arun Kumar Singh Honorable MLA Wangkai AC Sri Soraisam Gobal Singh Managing Director Soraisam Sports Infra Private Limited mathakta panjakriba VIP Singh asibusu MPC club tagi club ki taraf tagi thodona ikai khumnaba upsari taramna okseri mathangda function asigi special guest oina lengchen biriba mingoina Panjarabada Sri Naurem Parvin Singh Secretary Youth Affairs and Sports Government of Manipur loinana Sri Salam Somorjit Singh Secretary Cooperative Government of Manipur and Director Jenims mathangda Sri Mayam Langbam Bheto Singh Director Youth Affairs and Sports Manipur mathangda Sri Wasambam Renedi Singh former captain Indian football team loinana Sri Lorembam Lolendro Singh former Indian football team player haiba masak naraba miyo sing asibusu aikoi gi
MPC क्लब की तरफ तगी हराव तयामना इकाई खुमना जबगा लोइनाना ओक्सेरी संपन्ना ngasiगी trophy asigi matangda aikoina or chinje langjariba asigumba football tournament asigi main objective ti club asina tawjariba thabak masigi tournament asigi lingkhatpagi main objective se hokhiba sahi dagi akoi pangthok sare hantak su pangthok seri asigumba function asi mapung oina akoina tawjabagi maramdi kanagumba akhang hi singna tapi War is mother of peace. Akoi Manipur se hauji conflict amada lay. Adubo haukiba sahi ahum mari asida laiba asida akoi gi Manipur gi future ase kari tho dage haibagi wakhalol amada parja punamak aduga laiba ki mapi mapa oibi riba khoi punam ase langtak naba amada akoi se hingadori bra sangadori bra haibagi wafam amada lay masi miyoi bagi hauna bini adum asum na haini miyoi ba haibase lanpham ngaktani adubu MPC club na khanjari basi akoi gi sinagi lusingba mausitong na haibiramba political powers is sourced from the barrel of the gun sige concept si moi hojik tuoga overall development of a nation is sourced from the resource of the from the human resource and miyoi bagi resource haibasina haibadi miyoi bagi matik mayai haibase masina jati amagi chaukhatna bagi adugumba hingnana bagi upai ne ba asina maram ojaraga akoi Manipur su chekta cheksal laga akoi Manipur si la da tai haidana akoi Manipuri jati na hingni base ningthau palingai dagi Bharat yaurapodagi hojik phawbada mapung oina akoi Manipur si akoi ahingba industry ahum khakna mapung oina game and sports arts and culture and akoi helum handicraft asigi wakal je koi MPC club na uzaraga masi akoi thaba yade chekda cheksal lagadi akoi Manipuri khunai se hauji akoi na hingjari batungi asa tori busu hairiba item ahum ase masi human resource puthongna bagi adugumba yamna akoi tangai phadaba akoi club na su pangthokpa yaba potneba aduna leibaki awaba tarkanda leibaki lusingba sing parjama oina akoi hingnana bo honaba tai lan haibadudi aina haijagiduni peace haibase war haibase peace ki mother neba lan de akoi thengnaba tai but akoi parjama oina akoi gi resource ti manghan ba yadeba masigi damakta youth sing se hyang thang mapung oina khungang da leiba youth sing je nisada taw hidanaba akoi singigadra hingadra na depression chatanaba sanabagi posida MPC club na akoi lejariba ground sine aduga leiriba posi yengaga kwaidagi chunaba akoi na human resource masi puthongna bagi upai si football tournament sinbasina oigani haibase akoi gi wakhal loneba akoi na hujidi uchari se game and sport football masi mayam game and sports ta chinge aduga masigi loisalakon chung ahobada aikoi gi ngasai gi culture se hairasu haitrasu isa jing isu sing sinjaraga aikoi koi gi culture gi item ama hapchari loina na moina seliba costume dress se aina ngasai hairba koi gi helum industry aikoi na puthok saba hisalon chagi poche ahum je yosabi makal ahum je masida aikoi na focus tawjaraga aikoi mai pakna bhonesi Manipuri hingdaba yade पालेब सरकार असिदा अखोइना कोऑपरेशन पीदबे यादे अदुगा प्रजा अखोइसु हिंगदबे यादे अखोइना हिंगे हारदि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेबा अखोइ निंगबा काइबे यादे अदुना रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है प्रिजर्व तौनबा हेकनबगी दमकता अखोइना फुटबॉल टूर्नामेंट असि सिंजबनी अदुना हाइरिबा फंक्शन असिदा मथक्ता पंजखरिबा मरु ओइबा इकाई खुमनजरबा सिंगना लेंबिरबगी दमकता MPC क्लब ना अखोइ हराव तयाम ओक्सेरी अदुगा लोइना ना तिनबिरिबा फुटबॉल असिबो हौगिबा सहीदगी अदि कुमसीगी हौबदगी लोइबा फावबा मियंग ताबिरिबा प्रजासिंग अखोइना तराम ओक्सेरी सिक्योरिटी की पर्सनल सिंग मीडिया की पर्सनल सिंग पुनमकुसु अखोइगी MPC क्लब तगी तराम ओक्सेरी हाइबो वाफम खरसी थमजरगा हियांग थांग लाइरेंबी इमा इबी मना
ताइबंग मालेम की ममा ओइबनी इमाना लांग लिबा वारिबा प्रजा पुनमक इरैपा इरमदम असिदा ngasi men man ta daba tangdu leita daba punsi leiribese sanabung asida pangthok libu thoramase imagi masai gonda pangthok kanina santi ki paujen ni masi mai pahan biu hana khurum jabaga loina na matang asida ai wapam asi tension jage jai hind. Thank you very much, Sir Moirang Them Dolen Singh, Advisor, MPC, for your warm welcome and keynote address. Ngasigi tharomasi अखोगे कंगलई स्पोर्ट्स लाइव खुसेम लाइव आइसको मीडिया मॉर्निंग बेल हाइबसिंग असिदा लाइव होइना मयामना येंगबा फंगबिगनी लोइना अखोगे चिंजरिबा थरमसी खितंग सेमदोप सेन तौजरगा मियामदा थुना होंगनबकी पॉलिसी दुदा चिंजरगा काइखुना जरिबा ngasiगी MPC की क्लब की मेंबर सिंगना ऑनरेबल चीफ गेस्ट ना लेंबिरगलिगे मिकुबसिदा मेमोरेंडम अमतंग सबमिट तौजगे हाइदना ताकपिरे मसी मतंग या पिबिनबा no luxury ngasigi thoromasi ki chief guest da khogi thoromasi busin nang beriba MPC ki member singna memorandum ama khusina jari makha sa poina hiang thangi atugon laba ningol singna ngasigi cultural program pangthok pina buidam da lapak lom teleng thok pirak tuna cultural program hona na ban luxury kai kumna jariba हियांग थांगी निंगोल सिंग लेंथोक पिरक्तुना कल्चरल प्रोग्राम लंपाक सिदा उत्पिरनबा नरुचरी लोइना हेक लोइबगा मथंग मथंग प्रोग्राम सी सरक सीदना पांगथोक सेदना मैच असी होंगनबा सेम साजगे लोइना नंगासिगी थरमसिबो मपुंग फानदबा यादे हाइदना लेंबिरक्लिबा कोइगे हियांग थांगी इमाइबेल मरु मपांग पुनमक ngasiगी फजरबा अथेन पोट हाईलाई कया गलोइना ना लेंबिरक्लिबा मयाम पुनमकपु सिनजलांगजरिबिगे माइकैदगी तरामना ओक्चरी लोइना थागरबा फोंगदोक्चरी ngasiगी थरमसिदा मपुंग फानदबा यादे हाइदुना लेंबिरक्लिबा सिंगसिबु कोइगी volunteer सिंगना तरामना ओक्पिबग लोइना नुंगाइना फमहननबा होनबदा amtang honabinanaba nolokchori yang thangi tongan tongan balai kai degi lembirak laba dong laba ningol singna athian pot pudara ngasiki tournament loina na match asi bohong phan naba kana honabiri ready dalai biroi kai kunuzari ba yang thangi apun ba ningol sing cultural program asi miam da ona na bagi damak sem sabiro मियाम ना हो वो खुबा कलोनी ना लेंबिरक ले BLF की टीम सिंगा मदी कल्चरल टीम असल लेंथोर को मतलब ना मियाम ना हो वो खुबा कलोनी ना तराम नोपी ना बा सिलसिला लांगजरी बे MPC के माइक ही देगी नॉलुक्सरी ngasigi sinjariba thoromasibu ashoyangam yaw denabagi dama gyai famangol galoina na athen pot pubirakli bi imaibel itaroi punamak taranok chori housing lengsin birakli basi itaroi BLF ki yamna phazaraba fizel laitengaloina na athen pot jana thangnaba kayama puduna lengbirakli sinjalangzariba MPC ki maikei degi taramna okchari मथंगदा साउखत मिनसी BLF की टीम ना अथेन पुरक तुरंग सकी मैच असिबु मपुंग फान दबा यादी हाइबे तुम लबा चेट पथौना कलोइना ना मियाम दा थौना हापिरी मियाम ना होबे खुबा कलोइना ना लाकपिरी बा इसे इचल से BLF की मेंबर सिंह बो तराम नोकमिना तुना मणिपुर साउखत पदा अबदि खुनाइ सिबु साउखत पदा अबदि लैकाइ सिबु साउखत पदा सरुक यामिनसी हाइदर MPC की माइके देगी मियाम दा नलुक्सरी MPC की थबक थौरमसी माइ पाहंदबा यादे हेन हेन सानरोय पुथोक्तबा यादे इरमदम इरैका असि साउखत हंदबा यादे हाइदना लेंगविरक्लिबी मयाम पुनमकपु हनना सिनजलांगजरिबा MPC की माइकैदगी तरामना ओक्चरी लोइना थागतबा फोंगदोक्चरी अनि सुपर MPC ट्रॉफी 2026 yang thang kangjai bungda biku khari banungda ulagani loinana YouTube live streaming tawbiriba kanglei sports live khusem live ISCOM media amadi morning bell hariba channel singasina miyamda YouTube ki kuthangda nungaire ba kumai asi yenghanbiri loinana vele ki timasina homsana pamam landlengsin bikrabatung sida hana thamsaki ba program dagi khasiktang chamdok sajan tawsaraga cultural program
असी पांथोकननबगी पुंगफम अदु लौजरी कल्चरल प्रोग्राम उत्पीगदबा दुगुलबा लैसाबी सिंह निंगोल सिंह असे हियांग थांगी निंगोल ngakतनी लेंथोक पिरकने हियांग थांगी लैसाबी सिंह मैम अहो खुबाव लोइना तराम लोक पियो हियांग थांगी फजरबी लैसाबी सिंह कांगजेबुंग मयागी मरफ्ता हियांग थांगी कांगजेंग असिसु मणिपुर की पाक सारोबा कांगजेबुंग सिंग मनुंग सलिबा अदुलब कांगजेबुंग मियामना पिकथन्ना सोन तिलरे हरिबा मेस असु मियंग तानबगी दवंगता लोयना मेस की मांगोयना उत्सगदरिबा कल्चरल शो वसिपसु पुना मियंग तामिनदुना नुंगाइना येमिनसी लोयना अहोबु खुबा कलोइन तराम नोफि ओविनसी लेंसिन बिरक्सी हियांग थांगी लैसा बिसे Dongan purup zati ke anak kundaba dengan hiang dang assembly constituency nori apa kang laba assembly constituency lo ni hiang dang hari ba mafam sibak tetesu Manipur ke tongan purup zati ke anak pun sila ke kunda minari nung si cara ba mong da kunda minari ba apun bagi kolau da yum pamoy ba apun bagi saktam da yum pamoy ba adugun laba cultural so hiang dangi lesa bising miamna au ba kuba kalina amo kaso na talam nong pingari
mapang ngoi na chili do tung han na yeng marak ta luang salai mapari kadeng ma ge khutuni choi nok chana ngam jabi chana photong ba kuchuni kanglai pa ke khutuni male da ni shudaba ladam shige khutuni male da nai thong libi lahi bine Yang nagi laisawi singi apun ba cultural program
Mieng tabire hariba cultural program asibu choreograph tawikhiba Yumna Masok Singh Rosan Laimapokpama Ngangom Grings ano mati Susmika Songtham hariba marup sing asina oja sing asina ngasiga sikum laba cultural program asigi choreograph tawbirakpani miyam na hobo kubakalena hiyang thangi laisabi sing bupuning thabumin na bandalok jari Houzik ngasigi makha tarakpa thauram sing Sathajarak poina ngasigi thorom asigi Chief Guest oibiriba ikai khumnajariba Suri Yumnam Kem Chan Singh Honorable Chief Minister of Manipur dagi warol khra taminabagi tanjadu laminasi ikai khumnajariba Chief Guest Suri Yumnam Kem Chan Singh Honorable Chief Minister of Manipur da warol khra thambinabagi damak nolokna hangachari The Multi-Purpose Club Hyangthang Nasinbiriba Anisuba MPC Trophy 2026 ki Dice the Lincoln Biriba Honorable Home Minister Shri Govindas Konthomjam Honorable Minister Home and Yas Shri Karan Shyam Singh Honorable MLA Langtaban SC Shri Srimati KB Devi Nauria Kendragi MLA Devi Amadi Lengjin Biribi Punamakpu I lecture Mafam Masidagi Ikai Kum the Butchery Samna Sangak Putaki Hogna Hijabatai Lay Mayamo Saibidana Lamdam Sida Pugi Amata Wina Zati Punba Laminagabuni Haibigi Timdula Sologan Gia Lobigiba I Tomoy Sing the Takat Ponduk Sari Loina Sanaba Hibasi Pitri Olympic Horkibigi Warida Sanaroi Sing Mayama Tuan the country the Laga Kanaba Chanaba De Loina India does national championship to Tomatam Tuan community mayam Laga Tinabat Loinaba Loina state Sigisu state championship Motorukumatam da Tuan community sing participate of the Punas Hanaminadana Adukimatic integration da Nusinaba Porpada Adukimatic Mangjin Tanbagamba sports ni Loina Bharat ki Pradhan Mantri na Manipur ki sanaroi singa sigi quality yang kanda magi credibility si yang kanda Manipur da ihan han bagoina National Sports University khudol lan bidana dumba hujik haure duga total infrastructure si handa ki saliba sahi sida lotion gani hai bagi report pangi loina na aina ngasi hygienic basi hogi lampak se hek yeng mada artificial ground mali masibu section the young biriba club sigi it's announcing I angamba palak amakak kasi katsaram ge aduga isam samna kogi MPC trophy sinbiriba club sina memorandum ama pirai I ikai khumnajaribi I honorable MLA ga tanarakanda ayaba makai I Tungna Paikana Honesage Hajaraga, I Tenin Zari, Zai Hin. Takasari, Lasagi, Toromasaki Sekesoi Piripa, Kakunazariba, Mingo in the Panjarabada, Suri Yumnam Kem Chan Singh, Honorable Chief Minister of Manipur, Lasagi Toromsaki. Baru Wapum Ka Tambina Bata Natana, second MPC trophy, Sigi the Makta. Sergiting pang sauna kudul tambira wito ta takasari loina na message hongna na bagi phongkom do lausana bagi anja lausagi kai khumna sari ba ngasigi chief guest guest of honor amati dai selection biri kai khumna sari ba VIP sing lengtha piraktuna ara message hongna na bagi dung laba sakhang mai khangna ba ki phongphom adu lowi na bagi damakta kai khumna sari ba ngasigi
Chief Guest Trustee and Guest of Honor Lampak Som Dileng Thak Piraknaba Nalukchari Loinana Loinana Kogi players sing amtang line of Tawinaba Nolukchari. Players sing line of Tawinaba Nolukchari. Hausi Kogi Mang the Lady Ball player Yellow Jersey Chajing FC. Red Jersey Drosa in FC Haingang. Ngasi sanagadoriba match asi Chajing FC versus Drosa in FC Haingang. Drosa in FC red corner red jersey lipiriba Surendra jersey number 5 Toy jersey number 3 amani tongan player pun mang daleng sin bituna ngasi match si hongna na bagi pangmatu lawina si haiduna sanjalang sirba MP sagi mai khaidi no luxury Haiba meso si hongna na bagi pupamatan nagsalak le miyam gi mangda ani suba MPC trophy miku khargi matungda kanana mapu oigani haibadu khanglagani Drosa in FC red jersey lipiriba player sing miyam na butang khangan jake Sri Surendra jersey number 5 Toy jersey number 3 Topper jersey number 10 Sitaljit, jersey number 9, Nompong Anba, jersey number 13, Peter, jersey number 8, Nauba, jersey number 21, Lenin, jersey number 11, Emerson, jersey number 21, Hariba Pars, 9 players sing ni Loinana, Chajing FC player sing. Chajing FC yellow Ahibam Rohit, jersey number 20, Ahibam Nauba, jersey number 5, Ningthauzam Laingakpa, jersey number 8, Laisangtem Ronit, jersey number 13, Yangkhom Paringanba, jersey number 10, Yangkhom Nitis, jersey number 7, Moirangtem Ronek, jersey number 11, Yumnam Bikas, jersey number 11, Ningombam Kabiras, jersey number 9. Loinana hariba mesa sibu conduct tawigidaba referee RK Angusana. Assistant referee 1 L Harimohon. Assistant referee 2 and Amarjit. Fourth official Budding Toy. Loinana Match Commissioner Sri Haupam Khamba. Haiba program asi Kanglei Sports Live, Kuchem Live, ISCOM Media, Morning Bell na miyamda television, YouTube amadi mobile kutangda miyamda ming tahan bapang tahan biri. Ngasigi second MPC Trophy 2026 final match asi Kanglei Sports Live, Kusem Live, ISCOM Media, Morning Bell Hariba channel singasida mayamna mobile amadi television gi kuthangda yengba fanghali. Abukhana miyamda kangan zaki ngasigi match asibo conduct tawigidaba referee RK Angusana, assistant referee number 1 L Harimohon, number 2 and Amarjit, fourth official Baring Toy, match commissioner Sri Haupam Khamba. Loinana match asibo tengbang ba physiotherapist amadi medical team gi miyoising su athu matandaming lauthok chanaba tarang tawjare. Red jersey
Drosain FC hengang loinana yellow jersey Sajing FC. Ako sa namiyamda nga sige football match sa si hawati kaloy pawba kang lay sports live kusem live ISCO media amadi morning bell na miyamda live telecast tawduna kutpiri Second MPC Trophy 2026 Pangthok Choriba Mafam Hyangthang Kangzaibong Imphal West Hauzik Mikup Kharagi Manungda Final Match Uba Panglagani Final Match Sanabi Asi CFC Chajing versus Drosa in FC Haingang Hauzik Koigi player sing Filda Lengthok Pirangnan Bagitamak Noluk Chori Loina nang asigi sanoi singa sibu pukning thawgataba yade haiduna laikai dagi lengbirakli ba ikai khumnazari bi singna player singa sina field the thawpa matamda lepa laitana khuba khubina basu nolok chari Hyang thangi kangsai bung tan timbiri ba khwai khibingna ngasagi mesasi horomdai mesasigi player singna field the kumthar matamda Stadium masih lebih dipakai keeping na ahu kubak kalau ini napuning takut minasi hai tu na MPs segi mai kai degi noluk seri. 타봐 야돼 무슨 아고 좀 타봐 안 해봐 야래 하고 있는 애 있어요 하고 있는 상관 Thawgatchori akhagi team anigi player ngasigi tharomasigi chief guest president guest of honor amadi special guest singna akhagi player sing asi sakhang mai khangnabi nabagi damak stage thaktagi makhada kumthabiraknaba nolokchori jersey team
Surendra, jersey number 5. Toy, jersey number 3. Topher, jersey number 10. Sitalzit, jersey number 9. Nongpogamba, jersey number 13. Peter, jersey number 8. Nawa, jersey number 21. Lenin, jersey number 11. Amadi Immersion, jersey number 21. Ikai Khumnuzariba, Chief Guest President, Loinana, Nasigi Thoromasigi Special Guest Ka, Player Singa, Loinana, Kogi Official Sing, Group Photo Session, Lomina Navigitan Jadu, Lomina Si. Red Team introduced the Krabamatungda, Chajing FC, Yellow, Ahibam Rohit, jersey number 20, Ahibam Nauba, jersey number 5, Ningthozam Langakba, jersey number 8, Laisangthem Ronit, jersey number 13, Yangkhom Paringanba, jersey number 10, Yangkhom Niti, jersey number 7, Moirangthem Ronik, jersey number 11, Yumnam Bikas, jersey number 16, Ningombong Kaviraj, jersey number 9. Aikigi Chief Guest na kick-off tawbiram labashu koigi players sing haktang lepiduna filda koigi state song Sana Laibak Manipur amuktang ikai khumnaba mayam punamak Unminasi, Akwegi Chief Guest President, and the guest of honor na Dais Matakta Lenkat Prikraba Matungda, Puna, State Song Sibu Ikai Kumnaba, Unminasi Haiduna, Sinjalang Zerbi Maike de Nolok Chari. Ikai Kumnajariba, Chief Guest President, guest of honor, special guest singna, Dais the Lengsin Vikraba Matungda. Loyana, Thorum Sigi. Togurun Gaya Balozeraga. Hausi Ngasigi, Thoromasigi, President Ke Ayaba Logzeraga, Sana Laibak Manipur, State Song, Koyam Puna, Ikai Kumnaba, Ulminasi, Lengpirakiba Mayampuna Maksu, Haktang, Ikai Kumnaba, Ngasigi, Thoromasibu Mapung Panda Yadi, Hedun Lengpirakliba Puna Maksu, Lepiraga State Song Sibu, Ikai Kumnaba, Ulminasi, Operator the Gekois, Saitaba Hobinaba, Nolokchari. Mayampuna, Adamak Sawinasi. Manipur, Manipur, Koloy Nangi Manipur, Manipur, Lai Janungi Mani, Naraki Layram, Bigtag na mga Chawbini, Inunggong Dagi Hauraki, Chinglo na Balon Karibi, Sanglip Pijon Sipi, Chanbi Haibi, Signalim na ngan tuibi Kaina yang kok mawungi Shumhat yay oy bisag tamni Kurogi ahan ba kung dapang oy ribi Nagsanaw yog na pon haibi Koy rumomon minog ay tingni Tagachari ngasigi Thoromasibu Mapung Panda Bayade Haiduna, Laikai the MPC trophy, Mapung Panda Bayade Haiduna Lengvilakliva Punamakna, Ngasigi State Song Sibu Ikai Kumnaba, Utpi Bagitamak, Hana Sinzalanzer Bigamaike the gate, Tagapa Pongdukchari, Hauzik, Philomda, my own sin Bagimatamadu, Yorofakaloinana, Jose, Koyam Punamak, Filda, Mireng Taminarasi, Hauzik, Sanagadori Basi, Drosa in FC Hangang versus CFC Judging. Lepalaitana ngasigi match asida pungning thogat poina tongan ba music na mating pangvirakli
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯒꯣꯜ ꯆꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯔꯥꯖꯦꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯀꯠꯄꯤꯔꯛꯂꯤ Loyang ngasigi medical team oina saruk yabiribasing kaikom na butsake TSG10 Maitei pharmacist K Giri Singh male health worker K Swarnalata Devi nurse and Ranjana Devi CSO TS Ranibala Devi laboratory technician MD Razaudin MTH Dr. Robi Singh Samuro PSC haribai kaikom na zariba lengaki official Singh medical department gi health department ge dun laba officer sing amadi medical team asina ngasigi mesa sipu kadai da soiki katagi haiduna kumna yengsin biri loina na drosa in FC haingangi adugum laba manager in election biri ba big bidanka huitrom coach yaipaba physio Robert Laisram loina na yellow team chajing FC gi Name of the manager, Laisam Nauba, coach Laisangtem Tondon, Amadi Physio, Sobrakpam Dines.
yang nungairaba adolaba second MPC trophy Kangzaibung yang dan Kangzaibung da myan punaming tabiri ball pariba si Sajing FC yellow team ni Housing red team ki Drosa in FC na bola si Paidana makamai kay pangna Jensen Lee Kasih final match asiki ahanba goal sanba player adu kita makta mana pudra luxury mana asiku Torento Virapa si sarang tem Rajan Singh na bahaki laikitaba mapai bungu sarang tem ibu Singh Mingda lupa lising ama loinana kay nazariba wangu dagi lang birakpa loitong bam opena lupa sa mga maga puna lupa lising ang mga samngagi mana ahan ba goal san ba player adu kita magta kakto na tamzari Hausi CFC Sajing amadi Drosain FC Hangang hariba team ani asida India gi tongan club sing na sanariba adungla player kaya mayawri jersey number 16 CFC Sajing gi jersey number 16 because hausi Kerala Blaster da sanariba adungla ba player ni loinana CFC Sajing gi jersey number 7 Nitish
India under 17 the sanariba adum yamna mating thokpa sanaroini loinana Drosa in FC Hangangi jersey number 21 Nauba Rajasthan United ta hojik sanariba adung laba player ni hariba tongan tomna club singda India gi tongan tongam team sembada yaw rakkadoriba tungi adugun laba masak mangal naina lakadoriba Sandarising asigi dabakta miyamna puning togopiyo loina na ngasing magsu ako'y dahil sa langsin binibo Sri Pochangmam Renity, former captain of Indian football team, Sri Loremam Lolendro Singh, former Indian football team player, Ming Taviri. Yes, easy. Anh muốn nồng xin là đi xuôi đi. Phải một thằng
Thank you.
Additional time 1 minute. Hozik ahaba hap loisilakadore subnagi minute amak sanaraba matungda ahaba hap ase loisilagadi aduga lairiba score gi fivamna 0-0. Lady the score if you 0-0 Hozik Pawbada Jajing FC amadi Rosa in FC anibang goal amata sanabang amtana goal in position 0-0 the Lady. Hozik akhoi mayam gi mangda isai khudol tambina bagidamak Divya Khetri stage taleng thok piraknaba noluk chore Loina half ki match asigi phangiba minute khara sidamak koi
पोथा बोइना तौजबनी लोइना कना मतना फिल संख्यान बिरक्तना पैसा थाबी दनबा सिंजलांजरी सिंग माइके दिगी हाय नलुक सगे अमुकसन सिंग जगे हाफ की फंगलिबा मिनट खरसिता एंटरटेनमेंट होइना प्लेयर सिंग पोथा जबोइना इसai अमखक तबक कदोल तम जगे लोइना लोइना लिंबिरक दिबा तिनबिरिबा खाइ खिबिंगना फिल द कुमथा बिरक्तना पैसा थावी दना बगसिन द नलुक जगे Ramdam Sibukon Beriba Budomo de Bendabo Tamuning the Krumjiri Mangda Lingsen Beriba Guest of Honor Sing Amadi Tin Beriba Mayam Kuding Puso Ikono Krumjiri Timing Gi Condition Kitang Kaubuna Isai Amang Katang Kudotam Jaramge Isai Simadi Aribalektage Oja Nomai Tempa Harina Sakpiki by Seb Amatang Kudotam Jaramge Lira balai golgi, khuira balaira, dikhat nukumgi, nung ho lagne, kangla baturelgi, chira baichi, ihoro imai, lai jana cholo, lira balai golgi, khuira balaira. Baturelgi chira baichi ihoro imai lai jana cholo lira balai golgi khuira balai
Thank you, Ma'am Karamjari. Thagachari Divya Khetri Ma'am Hena Sakang Narvi Saisakpini Divya Bo Pongning Thogot Poina Ma'am the Hobo Kubamatang Nijari. Thank you. Loina Makatapa Mays second half Sarana with the players in Kilda length of Biragnaba the luxury. Ngasigi final match asida tungan ba manasing marakta emerging player of the trophy masigidamagta lupa lising mga katpirakli ba asi YCNB sarang themna maki laikhidraba madhau amadi mabengi mingda katpirakpani laikhidraba madhau sarang them mangi amadi sarang theng ongbi angau hariba laikhidraba ahal anigi mingda YCNB sarang themna lupa lising mga emerging player of the match trophy katpirakli thagatsari Topper, namang disinga, tutusun disinga, ama tale, topper, number 10. Red key. Ha. Singa nang manang maning disinga, ama tahu ba? Adi tu. Number 10, red number 10. Sila na boleh. Cepat tu.
Rosa in FC Hangangi, just number 21. Now, Buddha, goal of Chanduna, who's lady by score gave him. Rosa in FC Hangang 1, CFC Chasing 0. Ang substation lay ko, substation lay ko. Nào ba.
ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪ ꯐꯥꯏ ꯅꯪ ꯀꯩ ꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ Hazır Eyüp'e soru getirdim. Sazı FC, Neil, Dosa FC, Hengang, Juan, Alba, Dosa FC, Hengangi, Asigumlapa, Lon Gulsi, Jersey number 21, Naupa, Mang Sanchukani, Alba, Mayorasi, Odurasi, Rajasthan United, Sadaripa, Sandawi Amari. Chalo, amuk tahu ni tu. Tahu dah.
Ngobi chatokino tu. Amadu tu haure tu. Haure. Keeper ro. Goalkeeper ro. Chatokino. Restaurant, haure. Football match asi malapa miyamna fencing da amati wapal da kar ka ging bini patu kada kumthar ga lampakin nakan da kumthapiu haituna takpirei Play, continue.
ngasi tharmasibu mapung fahandaba yade haiduna ikai khumnajariba Sir Naurem Pravin IAS Secretary Youth Affairs and Sports mafam asida lengbirakli taram na okchari ikai khumnajariba bu lengyan khudol tambina bagidama MPC lady volunteers volunteer Ready hoidri ba? Substitution. Oh, Ekon. Pak kasih muka. Ahum mari. Ahum. Rosa FC Henganga. Bola ko kamu sesimula. Dari skor kita 0-2. Sabiba goal asimaksu Rosa FC Hengangi player jersey number 21 Nauba mahanasan kibani mahakasi Mangasu Haijakre Rajasthan United Sanariba Sanaroi Amani Guna jusa kiri. Ni wal kau. Yare. Si ready lagi biro kong. Ay tanggal kan. Extra time 3 minutes.
Why my change you? Why my change you? Currently Sports Live, Kuchem Live, ISCOM Media Amadi, The Morning Bell na live telecast of the Namiyam the Unbiri. Hausi nasi thoromasume kabala kirimu lansna film the sense in digatamba nolochari film the sense in dirakano koi players in na limki jana sanarasi adumak laptak na yindiu hausi ko ki jai bas ko lifiba CFC Chojin Jaru Rosa EFC Hangang 2 Miyang tabi ba koi kibika yang nalala masa tabungan ka nang sisi miyang tabi na si Hayla kunjalang ba multi-purpose club yang thari mai ke di lengi tu koi kibika naluk ko le lati kasi Orang karibamba match lozo taragashu adumak mapandagi yendinaba nolochari film the sense in dirakano haidana sinjalang jaiba MPC ki maikegi nolochari yes mere ko tabi ko kaya sila ko mata masida maybe lagi ba yung tabi yung koi kibika apil ko sige medang masata mo ya messi yung tabi si maybe the messi sa UFC Hangada, CFC Continue. Hausi Resigida Jasa UFC Hangada. Tim Manimak adumak fazana sanaki CFC Chojin players who saw Kalaro Conductory. Asal dari kaum salis, perikah thado bila perikah pas terdi. Sana bahaya bersegi, awal poba, awal kaba, kaum salis, mori bersu, sana bahaya di hari kari bersu, Sana ba kahina hai musia de kaba poba hai busi sana baki adugul ba masat ni hai wafam si thamjaraga asili tabiri ba amadi lengbirak lamba khwai khibe pu MPC ki mai khaidegi hanana thagat sari Lewa kisin kaya lebana na sige so in lengsin biramba kai kum nazari ba so ingin pada Ay, ama piram ke ko sila ba? Yulang Kemsan asa bakti lewa kisin kaya lebana Toki bukan na maka tarapa prize distribution mes ke trophy kusin na bagi talamasin kai kum nazari ba ngasiki Every official singamati Prastian ki kuthang da miyam da kudul tam jagani miyam da miyeng tahan jagani ngasigi thoroma sibu mapung fan da yade haidona leng birakli ba punamak na prize distribution ki miko bashi basu mapung fan biu winner runner amade third place punamak sibu pungring thagot pada adom shu mateng pangbiu haidona nolok jare loina na ngasigi tarom sigi Prastian noina lengsin biribe kai khumna jari ba madam Sri Soraisam ngapi gani
Sri Sagol Singh KV Devi Honorable MLA Nauria Pakang Lakpa Asina Yantakpa Presidential Speech Thambinaba Medambu Noluksari Yam Tiana Thambiraga Makataba Thorom Singh Pangthong Nabasinjage Langshin Birakse Madam Sagol Singh KV Devi Asing Thoromasibu preside Tobiribi Ikai Kumnuzaribi Srimati Sagol Sem KV Devi Honorable MLA Nauria Pakang Lakpa Assembly Constituency na Ngasigi Thoromasiga Marilena Mayamda Presidential Speech Thambigani Mayam Punamak Pungning Sangna Taminasi Loina Namasigi Matungda Winner Runners of Loina na Topa Players Sing the Pig at the Bamana Sing Lantopa Mikop Adushu Aikoi Puna Sarugamina Gisi Haiduna Sinzalang Zariba the Multipurpose Club Hyang Tangi Maike the Gi Nolok Jari Lamdam asibu ponbiriba imalarem bibu ahang na ithanung da chena khoiram jari ngasigi yamna yaifaraba numed ekhoigi anirak shuna pangthorakpa antaka anirak shuba MPC na sinba trophy 2026 tournament asigi ekhoigi final match sanaba loikre aduda ngasigi match sida ekhoigi Pamphak leng piglekhat piramba khoigi Chief Guest ki phampham lang da leng shin biramba Honorable Chief Minister of Manipur Yumnam Khemchan bu ahang nei kai khumna ba uchari amadi ekhoigi Guest of Honor ki phampham lang da leng shin biramba ekhoigi Homan Yaks ekhoigi Konthok Zamgi Tamo Gobindas bu ahang nei kai khumna ba uchari amadi ekhoigi Langthabang Kendra gi Tamo Karam Sam bu ahang nei kai khumna ba uchari aduga special guest oina phambiri ba khwai punamakpu amamamta oina ming panjadragasu ahaki maigei dagi hana thakachaba ikai khumna bu uchari aduga loina na ngasigi media gi cheninaw sing khwai punamakpu ahang nei kai khumna bu uchari aduga loina na ngasigi message bu mapung phahan biba lakpiri ba khwai punamak ahalamani mai bel cheijan khwai punamak pu suhang na ikai khumna bo uchari duga loina na ngasigi match player team animak pu haki mai gei degi ikai khumna bo uchari yamna phajaba mawongda sanabikiba duga aikhoigi match ama sanaradi akaba or apoba se amadi adum tawbata bani aduna ninghanna ba laitana hena chaukhatpa hena afaba mathangi olakpa chahida lawba ngamnana ba honabiu haibasme haki maigei dagi thamjage duga loina na ngasigi special oina aina thagat chaningba aikhoigi club asigi ichilinaw sing ibung ipwa sing khwai punamakna ahing nungthil tumba chaba khangda ngai honabiraktana ngasigi tournament asibu mapung phana na ba honabada awa nungai punamak saruk gyarakanda hona birakpa ibung ipasing aina hanna aigi maikai dagi thagachaba phongtok chari mathangi chahi dasu mathang olakpa chahi kaya dasu hena sidagi hena chaukhatpa afaba mawongda hena nungai na yengba nungai ba mawongda hena hona biraknaba aigi maikai dagi thamjari aduga matam punamak dasu ahaksu saruk adum yaduna awatpa kharada oirasu menkhatchaba ngamjage haidana hak thamjage aduga ngasigi loishalakpada aikhoigi punamak hangna loinamak chuksanjarakanda ngasigi punamak akhoigi lakpiramba punamak adagi lengbiramniba chief guest of honor special guest punamak aina hainingai leitana hanna thagachaba loinana loishalakpada aikhoigi kay hani president gi speech oina pirbanina ngasigi match asi matang asida loisanjare haiba wafam ase thamjaraga mayam punamak pu ikokno na khoiramjari thank you Thagachari kai khumnajaribi Srimati Sagol Sem KV Devi Honorable MLA Nauria Pakang Lakpa Asi ngasigi Thoromasibu preside tawbiribi Madam na presidential speech thambibagi damak hanana thagarba phongduk chori hauji aikhoigi filda official singna sem sariba platform asida mayam gi mitmang da hauji winner trophy runners up amadi third place da lairiba singi prize distribution gi moment adu yorak lagani mikop khradang mayam ngaiminasi. Now it's a time for the winner.
sigi CFC Chajing abadi Trosa in FC hangang swana ka match asida CFC Chajing bu Trosa in FC hangang na goal ani sinada thoi kre loina na hojik si mamang da so haizaki batani World Cup fever Canada Mexico and the United States hariba country home si punna World Cup hojik group stage the lady haukiba jun tharama thoi dagi laliba jun kutret phawada group stage ki match ngasi sanagani marak sida yang thang da ladiba pak saraba yang thang kangsai pungda anirak suba MPC Trophy 2026 ngasi mai pak da loisin kibalena miku khargi batungda winner amri tongan ba attractive pricing miamda kudul miamangda uchchadagani and now it's the time for the winner, it's the time for the trophy. Howzik, ako'y sige winner, team captain. Winner ay team captain, Phil Dalang Thok Pirak na ba, Nolok Chori. Sudah yang mungkin sesuai ba waktu matang angang sahi ani makam tang su petengah di banga ama sahi ani katang suri ba anga ama khak kudan tagi nan thok pa male na hojik pamindaram badagi mang ke je mutare finsi manam da bagus siapa tapi sahi ani tengah di ba so dari lapang ya de lady bisi yawi beri yang biyo muta aduh Howzik kogi Phil da Ramadi winner ki team captain ani maglang thok pek na ba Nolok Chari loina nai ki co-host ke thok som busu Phil da kaukshin jari Howzik hangoina ngasigi runner up takraba team CFC Chajing team captain Ningthaujom Lengak ba jersey number 8 tagi mayang ki mangda warol kha thambina ba loina na ngasi pangthokriba match ki matangda interaction amatang tawmina se haiduna nolong na kauchin jari Naukah mereka terus ini bukan masalah kalau kita dari pagi kalau bisa pulang dari Haikara itu mana yang tapi ya ini dari mana ni hojiki angang tibiramba mama adu amungtang sang biro angang sky bilogi kongrau set pa aduga maza prilit pa napa masa si security homeland security ki adugul naba nung sijara pa kamandin na sina ting takai na pusibile basi ki damakta koi homeland security ki jinaw sing muthakan phongdok sari loina na mama ni sin jo angang sing adu khar chekhin na sinabiu mi yamani na nanthok khargadi pharak tarakani aduna amukta kan sing jage football yeng balak piri ba khwai khibing na icha ki icha sing adu sina sinabiu thaina ki warida khonglo ba yeng balak pada masana pori ba masada khuring na thingat ki haibe waridu tahan bigano football se aduki mati nungai haibe se ngasigi wafam sina taglabani now it's a time for winner it's a time for the trophy Howzik ngasigi runner-up takraba team captain Ningthaujom Lengak ba Nolok na Phil da thok pirak na ba ngasigi thauramasi ka mari lena na interaction amtang tawmina se haiduna sinjalang jari ba CFC ki mai kaitagi haibirakli baramaduna Phil dam tang leng thok pirak na ba Nolok Chari team captain Lengak ba
Chazing FC ki team captain Ningthozam Laingakpa lengthok piraksi. Marsida yam nungaitaba parsa masu tahore haidana parsida yam sectionna pose khra yaugiba brown masu ki purse tu khunbira gadi amuktang akoi organizing committee to sinabiyo yam nungaite purse tu ki manung da paisa dur maru ebinati tongan tongan che sa sing yaugiba dana bana bora kana nungai jadana tawjabani puchil sara ba sin naw sing yang thang digi lengbirak pa abani tongan tongan ba lekai ni lengbirak pa sin naw sing na hariba parsa tu tengna bira gadi amuktang pibirang na ba nalukchari Ningthozam Laingak pa Captain Lengsin Biraksi. Oh, Laingakpa, Mama Mia Mangda, Lengsin Dralebide. Laingakpa Siki, Metsiki Matanga, Kai Pauvike, Aduga Sana Yamna, Nungai Sanaki, and Canbra, the Gaisada, Pen Pen, the Mam Tang Tambim. I give me to the Sagi, I even attack the Sana given us. Sada kari suai begini do tim do kari suai begini kah hai bedo मैं आमदम तंग hai भी Okay, sana ba hai besti mamang su thamjak re oba kaba ida su lai aduga lakta su lai adu mamang da su yamna sana ki ba do hojik silengak pasi atopa hoyi club sing da kai da sana ba leibra na krai da sana bi hamtang display tabo habiti habiyo lai ai Guwahati da sane Guwahati karamba club cha Rajbari club da sane wow Rajbari club Guwahati da sana riba Ningthozam Laingakpa team captain of Chazing FC ngasig runners up takiba dung laba team du captain with a big round of claps for Mr. Laingakpa loinana Ani suba NPC trophy mata na wapam ani katang thamino mo sentence ani katang please meya mang da wajam biraga babok sin wajam biraga Sumaira player yang khal laga tournament schedule je ai player mo ne yam na nugai phong je ai matung ju yam ne na so Taksari miyam na hu khuma kalina Laingakpa bu taram nominasi mathang da noluksari. Thank you Laingakpa mathang da mo kaushinjari winner team captain jersey number 3 Toy amtang field the thok pirak nawa nolukchari mayam winner team captain asibu aho bu kuba am loina na taram na ogminasi jersey number 3 Toy winner team captain jersey number 3 Toy Antong lingkop bilang si mayamang dasang tap mayamang da lebi na si kebi na mang da bata ay koi su na koi gi nakta yaw sake apao mo sige nakta dep sake koi jo please welcome jersey number 3 Toy winner tinggi ngam tang ai re mi ko khring matun da winner ki podium se lepak ka doro bani adu bo mayamang da winner ki podium se lep tinggi dai koi ka Wadi ngakang sami na bakit kudong sabat dalau sage. Okay, lengap toy. Masagi lengap pada torom betul na baru kanda. Bom kau di haiba microphone pai ba haita ba gombo oi betare. Ai sit microphone din action pada makon thok lai ba. Hausi se kai phabi ge toy. As winner ki team captain oi pire mayam mamang sa kai phabi sa da ado sana ki bja tom bisana yam na nungai zabra natraga isana honor do chap chaba mahi phange na khan bi bra isa da kai phabi nungai am sorry yam mun yeng je am sang na ngang biro hai ado sana ki bje winner ama hoina na phone bata team captain ama hoina kari hona bire karai bu gyang hona bire do mam tam thambi kari hona bire winner ama hoina bata team captain ama hona bire
ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯩꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯣꯏ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯇꯤꯝ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯊꯣꯏ ꯂꯩꯐꯝꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯩꯉꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯩꯉꯥꯡ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯩꯉꯥꯡ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯏꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯀꯗꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗꯇ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯁꯤ ꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯌꯥꯎꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯩꯉꯥꯡ FC ꯇ꯭ꯔꯣꯁꯥꯏ FC ꯍꯩꯉꯥꯡꯒꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯔꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 21 ꯅꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯁꯤ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯀ꯭रिꯀꯦꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟ ꯔꯣꯌꯦꯜꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯇꯣꯞ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯣꯜ 2 ꯆꯜꯂꯒ ꯀꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯗꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯝꯇ ꯑꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯥ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯣꯏꯅ ꯍꯩꯕꯁꯤ ꯕꯣꯜ ꯀꯥꯎꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯡꯕꯇꯅꯤ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ MPCꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯐꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯗꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯕꯤꯍꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯦꯃꯤꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯃꯤꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯂꯩꯍꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯧꯅꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯥꯎꯊꯔꯛꯄꯅꯤ ꯕꯣꯜꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ 2 ꯆꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯣꯜ ꯀꯥꯎꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯕꯣꯜ ꯀꯥꯎꯕꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯖꯕ ꯕꯣꯜ ꯀꯥꯎꯕꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯩꯖꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ MPC ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯨ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ओके यार तुम्हें ऐप्सिना अतिनो वाइनी ममांग सानगरे हंदकसु सानै विनर ओइरे थैंक यू वेरी मच थोय मखाता बथर very much ngasigi winner ki team captain Toy hasik akhoi gi runner up taraba team gi coach lengthok prekna ba noluk chari wari batai sana bagi tanjam tang logjege mayam mamangda ngasigi CFC gi Chazing team coach akhoi gi field sidam tang lengthok prekna ba noluk chari amukan mixing jage laisabina ko thorok trasu pakang na ko dong thok piro CFC chazing gi coach of lengthok piro mafam ta khamina si pakang na ko thok piro do laisabina mutang ko biraga pai bio akhoi CFC gi Bidanta Yaifaba Haveniko. What are the private? Seven to Piro. Hello. I support the MCG. Adonasi runner up tabasida isada apen pen da karikai laibi bage habdum tang manda thamme nasi runner up tabji koi gi ting gi oina di matham da hena mai papa namna bagi adubu ba lambi ana ne khanjai aduga koi gi player sing nasi thawai yauna sanaraga nasi final nasi sanakoga loina loina na koi gi player sing na matham da lakado wa tournament असिदसो कोई मथन दि सोइदना विनर वइबो gamna बखना जगरे हाबसि थमजगे अदुगा मसी विनर वे हौदबसे कराइदा करी सोइबगिने हैना कोच अमोइना खनबिबगे ngasi je khoi gi player sing je khatang हाबदि मामादो परफॉर्मेंस अदुदगी khatang सोइबा अदुगा हार्ड वर्क तौरतबा बोन ताना बवारकबा अदुगुम्बा अदु टीम दा कम्बिनेशन Katan mamang daw ko na ujarwa
aduga sanahaliba portion aduda ngasidi fazana gyan taana inawsing kanna di honai khoi players adubu ngasidi kanna asoiba khoi marakta gap khara leibana pachi bane si hanjani mathakda kanna su kona ngania khoi players Mana ningan naba yade matung tarak pada su hena hena faba player puthok view aduga makha tarak pusi kermain toge kana plan lebi aduga sili langli by MPC gi matang da su mayam da wafong kitang thambiram nasi MPC trophy anirak su boina khoi su anirakta animak khoi saru yazaraga ngasi di final yawbong ngamjare aduga makha tawa plan di akhoi sajing FC gi oina sajing si akhoi sara roising ana adugi mati tholaga ga leiri moising ase paina sangpala kanda akhoi gi manipur gi tatang natana india gi topa outside club singda sana ba ana sing ase ka tamaraga mathangi NPC trophy ase su mathangi soidana winner lobong amna ba Bos amagi side tagi akhoi gi team tanna balana baida mukta nang singda amagi hamdai ba akhoi gi organizer sing akhoi gi bolo haibare chajing gi lengbi rakti ba ima event akhoi mayam su yawi rangani chajing na maithi re haiduna ninghan na ba daibi gano amadi mathangda kanna honaduna trophy asi chajing da soidana pujarakpa ngamnaba chajing dagi lengbirakliba amadi khwai mayamna chajing FC bu mangona sibat pinabina bainamokta su mayamgi mafamda noknokna nisingjari yamna nungsiba mikum ni hajaba tare maithi baduna mai papuge soba lambi amani maithi re haidra ningan nagadaba nate gasi hiang thang amasung chajing asi yam nangnaba thangnaba khulsing ni dum haiba yare adubu lembirliba chajing FC gi fencing maroina chajing rilongdagi lakpiba mayamda ese ko saboina thamoi singna apil tawjari nomadi chajingda sigi trophy je purakani sida mu kuba khudrabade tasari ko saduga loinana miyam da sodugu magi wafam ama yamna thamoi sengba honaba kanba tungda lakadaba thabak thorom kaya da haibidi match kaya da amuktang mai pakani haibagi thajaba pibiba thagachari aduga ngasigi silli lagliba MPC haitare mayam sidagi kari tamjingai oiba kari kari le tournament si ai isasu player oina hujarak bani akoina manipur gi tournament sing su sanaba aduga gi team oina putura akada koina yengjar bukada koi yang dan haiba yang dan lai bina pun bajaga sida pangthok di tournament asi hataga anirak subani mamang dagi hatakna hena prem tawga koi tournament si sidiba uzai aduga organizer di side da chajing FC gi player singa madi official singa madi audience sing punamaki maut chinjaraga mathangda hena masidagi hena upgrade tawraga amadi player sing puthokpada achauba mating ama oina bagidamata hena upgrade bibi rakanda tournament asi mathangda su mapung phana pangthokba ngamba hianang lairemi manasu organizing da pinabisano haiduna akhoigi chajing FC gi site gi su ima lairemi ima busu akhoina kokno na khoiramjari Thagachari tasengna yamna thamoidagi team coach chamoina mayamda thambiramba hanana thagar phongdokchari mathang desu hena mai pakpoi view thank you very much thagachari chajing FC gi hatukon laba team coach mathang kana ko thokodoino winner team coach Yaipho Baba Yaipho Baba field da thokpirangna ba nolokchari mayamna masak khangning bani aduna mayamda khangaga tang mayamda saktangna nabagi tanjadu lominasi hojik si tawjari basi khoi prize yen thokwa dum sapsara bani adumakpu prize gi paisa nukcha thiba khotpa mayam lai bani na ngaktang logja bani aduga lauringai sarak sidana bai kai khumna jari ba ngasigi guest punamakta noloksage madudi akhoi tawjabasi ngaktang madugi matam du ngai jabogoina
entertainment oina tawjabani Team team manager ni manager langbire Bidanka withdraw. okay microphone bidanta hai natro sigi do ba football sana mo andi hero ko ma le ma dia album ge ngasi Messi mata de kari hai bi ni wai tara kadang hai bio sentence tara Wadawina di mamangda kogi semifinal le hawe adakna winner oire adu soidan hone biram gani khali mamangda so dum yawi bra Oh, I know manager oina manager oibe thotang handaksi mamangda pijaba danatraga mamangda honaba practice tawbadagi handana khara henman tranga si handaksi ngasi gi si best kogi fast goalkeeper haitare ngasi goal ani chaliba Rajasthan United sanariba jersey number 21 nawbasi yauri mamangda national player ataga national gi tongan ba club sing sanaba player di yaw da bra handa katang yaw bra kamai tawe kena basi kaino mamangda akhoi loan om mape loan om je mamangda lagon ki ga ga bagi tournament ma se mo mamangda sanadi sirta ada mo ki yaw bagi akhoi leori ba ga ni ni jo ba bagi leori fast man na ga ki ko ke yaw sinai yaw ke hana bagi sobo sana bari namadi season tu tagi ba adubu handakti layok phaba haigadra mayam ma adu best ngasigi goalkeeper goal animak san khibani nawbana haitare aduga MPC trophy si handak adirak sure kari haibininge Menunggi lagi. Pawati na long sa Pawati na long sa organization ti ang pare kami na team mo ka kayo mo ka organizer sing se khoina yengjabada so yamna miyong misan phaba loina nga sigi babong sing so yamna santi oina haijabata re yamna lebak macha tana football match se miyeng tapi mamang da su ato messing da su sukoi choidana yamna lebak macha ta mong da miyeng tapi lam gani happy thajaba su leisei makha ta messing da su sukoi choidana MPC gi adugul laba volunteer sing aduga irei kai nungsi jarba yang thangi akoi bida leibiri ba sinau imai bel khwai khibing na su hariba MPC trophy asi makhatana sangthana sahi tara kun yangkai humpu makhatana pangthok padaso asoba thodang lobiu hai pasi thamjage loina khoi team manager ke tai team manager sina asoba thodang lobani na handak si sigi trophy si 1 lakh ki trophy with ather mayam ma yaurani hek yoba kari chani koi je na si sa wa kalau ti na ko ni na ke ko ti ma na Alam mo rin si Miko ni ko sadari ba players sing barak tagi ana ay yauba tamagam nati ima sing mungi miyoy sing ana ay yawi adana madugi nungai taba aduga ima do da hen emphasis piraga harau nungai ba phongdok pagi mikop si fil sidagi mapan thokragadi karam makhai taptha jaraga makhata na tawjagi haiba team manager ama oina yamna response loba tugun loba thona phaba team manager ni haijage adun bala karai chakrage nangna hangnana ba ngai le ai wahang loi thokre please
Thakachari, Tagasari team team manager. manager. Housing makha tarakpa platform lomda onsin winner asi aduga prize distribution mayamda housing kanana kari phangani habadu makhoi puna yengminner asi. Light, please. To Montreal, hear the people through the walls. Every heartbeat, every sound makes the whole world spin around. Los tambores suenan más, la emoción nunca se va. Every player, every fan, together stronger, hand in hand. The stadium is full of stars, dreamers coming from afar. Every voice becomes one song. Together we are strong. Siente el fuego de la pasión, escucha fuerte el corazón. The world is singing side by side. Tonight we rise, tonight we fly. No hay fronteras para amar, la copa juntos levantar. Everybody scream tonight, we were born to feel alive. Dai Dai Mundial, baila sin parar. La noche explota, vamos a ganar. Dai Dai Mundial, siente la emoción. 2026, un solo corazón. Oh, Dai Dai Mundial. Oh, la fiesta mundial. Everybody jump, everybody scream. Oh, gari ki so masu Homeland Security na khulle na takbire aduga verify tawraga lobi biya kani hai. Jump together, feel the bass, smiles and joy on every face. Everybody clap your hands, united people, united lands. Every child is dreaming high, looking at the shining Hello, hello, hello. Every goal and every tear. Housing akhoi meyam mangda nahandagi numit kunthra mathoi left na chatharakli ba second NPC trophy 2026 masida sanakiba match singda kanana kari phangani habado meyam mangda housing uthoknabagi tanja lakpaga loina ahanbada Kauksinjari first scorer Nauba Drosa in FC. One big family. La esperanza vuelve hoy con canciones y con voz. Every heartbeat, every light makes the darkness disappear tonight. Feel the thunder, hear the crowd. Everybody singing loud. Drosa This is more than just a ingi Nauba sida khogi mana pibirakpa khogi donate tobirakpa sing Sarangthem Rajan Singh mahakna mahaki lekhibraba mapabung kimingda kachabane loinana loitongbam open from Wangu Huirem Ningol Puspa mahakna first scorer da lupachonga pibirakli St Stephen School first scorer da lupali singama pibirakli high music asina ngasigi first scorer sida mana pibirakpani mana sibu pibinabagi damak games and sport and Lupurna Pibinaba Nolukchari, Games and Sports Secretary, platform the Lankat Piraknaba Nolukchari, Loinana Kaushinjari, first scorer Nauba Drosa in FC. Nauba, untang Langtok Piraknaba Nolukchari, first scorer Nauba. Langtok Pirakli, may ana hobo kuba magloin. Nauba, please welcome Nauba kita tahu kubab dah. Big round of clap for Nauba. Tingkat biro, karakan na, hauna. Ya. Coração
Matunda Canta bem mais alto agora, meu único amor. Diz que vais acreditar. top scorer of the trophy. Drosa in FC is Topper. Jersey number 10. Jersey number 10 is Topper. Drosa in FC. Rupees 5,000 plus trophy. Manasibu lanthok pinanabagidamag manasibu donate tobirakliba Sagol Sam Somchandra stage telenkak planaba nolukchari. Is Topper. Jersey number 10. Drosa in FC. Então vai por favor. Loina na donor ibini pa Sagol Sam Somchandra masama ng kapirak tuna. Hari pa trophy with prize. Tulong tabi gani. A big round of applause for Topper. Yes, Topper. Nesta equipa até ganhar, meu único amor. Thank you. Next, what? Best goalkeeper. Best goalkeeper. Again, best goalkeeper team goes to Drosa in FC. Jersey number 13, Nongpong Anba. Mr. Nongpong Anba, please come on. Stays. Ato ka donate ang pinapa. Manasi Budona Tobirakpa, Sagol Sam Asakumar, Mahak na Mahaki Laikidraba, Mapabong, Sagol Sam Modugi Mingda, Kachabani. Ikai Kumnuchiba, Sagol Sam Asakumar, says the Lankat Piraknaba, no luxury, Loinana, best goalkeeper Tabikraba, Nongpok Anba, Drosain FC. Jersey number 13 stays. Rupees 5,000 plus trophy. Howsik, sige, Mini Manasing sige itong sa kabatong sila makata pa. Runner-up amadi, second runner-up, winner gi, mana, kadol tabi na bagita magka, matang-matang, dolong sila kani. Kaya ako kumakupiyo! Next, we have Best Player of the Tournament! Best player of the tournament goes to CFC Chatting, jersey number 3, L. Lengakpa. It have Rupees 5,000 plus trophy donated by Sagol Sen Suranjoy, Eli Zoipa, Mahak na Mahaki, Nupigi Mingda, Mahaki Laikidrabi, Nupigi Mingda, Kachabani, Laikidrabi, Loinabi, Sagol Sem Ongbi, Anandi, Laimagi Mingda, Kachabani. Sagol Sem Ongbi, Anandi, Laimagi Mingda, Katsapa, Manasi. Kudol tabi na ba Sagol Sem Suranjoy, Eli Zoipa, Lengkat Pinakseto ka. Best Player of the Tournament goes to El Lengakpa, CFC Chazing! Jersey number 3. Sagol Sen Suranjoy. Mahaki. Laikidrabi Nupigi Mingda, Kachabani, Mana, Housing, Langkok Kiri. With a big round of applause for Lengakpa! Now we have emerging player. Emerging Player of the Tournament, Y Niti! CFC Sasing, jersey number 7. Donated by Yai Sienba Sarangtem in the name of her late mother Ibutho Amadi Ibentho. Sarangtem Mangi Amadi Sarangting Ombi Angogi Ming the Katpira Panik Yai Sienba na Iram Mani at the Yai Sienbi Hagatoba. Yai Sienbi Sarangtem. Lekar Pinakani, Yai Sienbi Sarangtem. Sarangtem Mangi Amadi Sarangtem Ongbi Ango Laikidrabi Madho Amadi Mavende Kachaba. Emerging player gi Manasi Lawin na Nabagidamag. Wow! It is! Woo! Yai Sienbi Sarangtem. And
Emerging player goes to YET! CFC Chatting! Jersey number 7. Tigelo! Yaisenbi na mana lanthok kini. Mayam ahobo kuba maglay na Yaisenbi amari player ki tamam kubi na balolok. YCNB amadi sanaragi damakta ahobo kuba amtang ni jage. Next, we have best defender of the tournament. Drosa in FC, jersey number 3. Mr. Toy Manasi Lanthok kita mag Sarungbam Alice. In the name of his Babasaw Mahaki Lakitrapa Babasaw Mingda Sarungbam Somendro Gi Mingda Kasabani rupees 5,000 plus trophy. Mayang oh kumakaloy na puling tagob na si donate tong bilog pa yaw tagadi. Sana roy sing mapung pabong ngamde loy na sana roy singi damang ta donor wani pa mayang ita magtaso oh kumakaloy na si. Next, we have best player of the final match, Mr. Nova, jersey number 21, Drosain FC. Donated by Maisnam Santi. Legal Pilagsi Maisnam Santi amari Nova. Welcome Nova, jersey number 21, Rajasthan United sanari ba ngasigi top Nasigi, scorer, fast scorer, hai batare. Now basta kib na Now basta kre, now bui bahutta. Team manager hoine. Team manager. Drosain FC ki manager Sangbirakli. Yai phaba hai dai nya. Bidanta. Mingthi yaman na confuse pasat nyawi binanta da khusan nazar ke haidana logba lapiri. Bidanta da sinazar ngasigi. Donated by Maisnam Santi. Ado ngasigi prize ngi naw bona ayam pangdori ngasi bidanta na mo silaga pangdori bina nga kuina kang chiu ching na depi watare. Maya au ko ko bini kubang tung temon dalla bro mayam sibo. Kari gino kubang di hotel le. Kugalo. Bidanta dum lebih betare hajari sini kang siu signa. Thank you very much team manager. Akoy makatarak pa amuk. Kauthorang nakanda amuk sumu manalo binaba nolok chori thagit chori team manager. Team manager thagasari mathang da round amata muk korok tare. Game ngak tang lei duini ko. Game ngak tang lei jaga duini. Sum camera tu konon yeng nuai entong ni. Anil Super MPC Trophy 2026 organized by Multi Purpose Club Hiang Thang. Lampak sa lampa malay na mag-isaw tok say apaba mihut ama iray kay iramdam nauri apa kang lapo sige apaba mihut ama lay bagi sa tok say apaba laingak pa apaba mihut apaba miyam apaba sanabong lay bagi tasing na sa tok say lay na nga sige. Asik laba match with prize distribution ceremony asipo. Kanglay Sports Live, Kusem Live, ISCOM Media Madi Morning Velna live telecast tawini. Hari ba channel mari sige na magtamiyam dik aw kuwang tang ni jage please. Mayam gi saksing do loy na bakul laga. Lady mari
Matang Olympics na hidasu hena sauba prize. Hamduna hena mai papagi itong laba yai pamongol pipira me tongan ba players sing dai khoina hangsaba matamda sugoi choidana ahum laksuba MPC trophy dadi hena box songna ngasi piriba 5000 natraga ngasi piriba winner gi 1 lakh sasidagi hena hena sauba mana piba gamba oisanu haibase sanakiba team player sanaroi khudimangna camera gi mang thambirambani Kay kuno zariba ngasigi special guest ng baraktagi. Kay kuno zariba Sri Lolendro Singh, former Indian football team player. Stage bataktagi ngasigi field na kumda biraktuna. Platform da. Tongan ba manasing kudol tamina ba Sir Bunolog Sri Loina Sir Lolendro Singh na field na kumda birakota na miyam na lami barbidra ho bukumakalo na ngasigi former Indian team player asibo puring thogomina si please welcome Sri Lolendro Singh. Hítalo. One shot, one dream, give it all you got. Vamos, feel the heat. La vida burning in this beat. Welcome sir. Mang daling sin bilib si Sri Lolendro Singh, former Indian football team player ni mahak ako'y gi ngasigi special guest gi barakta kay kumnazari ba ako'y P. Renedy Singh kasu paminadana wari watay kaya sanadana makata ba football match amadi football sakon na ba hinong kaya da wari kaya su tanah biki ba ko'y uzahawi suko choy dana makata ba matching da su amadi football sakon na ba kaya da su Hiram kaya so mating pangbir kini habi asip thaja thamja ko na best discipline team goes to winner RDO Thongnawjam. Best discipline team RDO Thongnawjam. Stage select thok pirang nawa nolok chari. Loina na hariba mana si Sir Lolendro na lantok pigani rupees 10,000 plus trophy. Best discipline team goes to RDO Thongnawjam. Best discipline team Photo RDO click please. Thongnawjam. RDO Thongnawjam. Takasari sa Lolendro. Pin na sumlay minaraga. Ay koy makada enjoy to minara sa hajab tari amuk kakat pagwagi dun sa. Second MBC Trophy 2026. Housing Third place the Manakusinavagi Tanjadu Lakle Maramaduna. Third place ki winner SYDA Ketrigao. Mayama hope ko ba magaloy na Ketrigao timbu taramlok piu rup Saida Ketrigao. Manasi Huirem Kogendruzit social architect na mak na laikidraba maki mama amadi mapa bungingda kachabani mahaki mapa bungiming Huirem ipopisak mama giming Huirem ongbi memcha gimingda kay kunajari ba social architect na kachabani kay kunajari ba Huirem Kogendruzit stage the nengtok pirak na ba nolok chare Huirem Kogendruzit loina na third place ki winner oi biraba Saida Ketrigao team stage select kar pirna ba nolok chari Like to know, let it go. From the ice straight to the goal. One world, one night, one Place one sky.
goes to Saida Ketrigo. Rupees 30,000 with trophy. Donated by William Kogendrozi, social architect, in the name of his father dead. William Ibu Pisak Amadi Ima William Ombi Memsa. Like kita ba ahal ima ibema amadi ipa ibu ang giming katok sa ba manasi. Lantok sa bagi pugom de yore. Can you hear that sound? The north is burning bright, feet shaking the ground. Breathe in, hands high. This is our time. Third place, Saida Ketrigo. From the ice straight to the goal. One world, one night, one flame, one sky. Light the north up, hear us roar. We were born for something more. From the ice, we rise. From the ice, we rise. When I say one world, you say one game. One world, one world, one game. When I say north side, you say flame. North side, north side, flame. Yeah. Makataba Kudol Port Pricing Kudol Tamina with them Nologsari Dais the Labini by Kai Kumnazariba Nasigi Toromasigi President Loinana Toromasibo Tawai Happy Ribi Kai Kumnazaribi Madam Srimati Sakol Singh KB Devi Honorable MLA Nauria Pakalapa Assembly Constituency na Lusing Bire Haraga Dais the Labini ba Punabag Kai VIP Punabag Lengthabirak Le Haraga Makataba Pricing asi kusin na bagi pungpung madal lausagi Miyamna lambi kitang patpire haraga ikai kumna sariba Ikai kumna saribi RK Taruni former Adiksha Mafam asida lengthok piragna Nologchari Loina na ikai kumna saribi Madam former Jila Parishad Sarangthem Silashana stage tara Phil Lomda lengthok piragna Nologchari Mayam na hubog kubaka lo rin na sige functional president lang tabi requesta pa tulbinasi. Madam makada di sa kurita na itong lemin na lagi so itong minasi. Masyari sa krabro. Mayam hubog kubama nga sige taromashi po pisay to biribi Madam Honorable MLA. Madam kita mo hubog kubama nizari. Loina na Madam Silashna, amadi Madam Taruni Vishu, nga sige taromashi kita istilang katpirag na ba. Loina na nga sige special guest Sir Sri Laurembam Lonendro Singh, former Indian football team player. Kuna magpo sa istilang katpirag laga nga sige taromashi sinbada. Hawbadagi MPC second MPC trophy si businbada. Achoba thaudang lobiki ba referee Singh. Koi khudol tam na bagi honor tong na bagi tanjadu lakpag loina na hazik kaushinjari. Referee Singh. Mingwin hanggang sa labadar ke Gausana, L. Harimohon, and Amarjit, Waddingtoy, S. Kennedy, S. Tombi, S. Netrazit, Hawam Kamba, Hariba, Kai Kumnazariba, nga sige mesa sibo. L. Okay. Referee na taba, best commissioner, Kai Kumnazariba, Mingwin na banjarabada, Hawam Kamba, Madi L. Azit, yaw na, nga sige mesa sibo mong panang conduct, tawiki bagi da magta. Takat pa pungdok sa ba madi honorable nga sige VIP single na photo session naman yaw na pun na pangtog binawagi tanja sila jagi lengchin birak siya mo kasonan ng jagi kay kumna sa iba referee RK Angosna L. Harimohon and Amarjit Waddingtoy S. Kennedy S. Tombi S. Netrazit Mes Commissioner Ais Kamba Mes Commissioner L. Ajit Kuha ka lang nga sige yan na fair play o yun giba. Ano ko lang taon na para ba Manipur ki referee Singh amadi Mes Commissioner ni Second MPC Trophy 2026 sa Cebu Sinbada Sobot Haugay Lobiki ba referee amadi Mes Commissioner Singh ni photo session amtang Lauminaraga at Chambukudol amtang Laumina na bagitan jadu Laumina si Can you hear that sound? The north is waking up and the world is coming down. Breathe in, hands high. This is our time. Light the north up, let it glow from the ice straight to the goal. One world, one
light please light guyเป็น light งานพวกมึงต้องยิงสิตั้งไงพี่กบอูเทรบะ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯠ ꯄꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯏꯠ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯌꯔ ꯅꯦꯠꯄ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯋꯥꯌꯔ ꯅꯦꯠꯄ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯏꯠ ꯉꯥꯟꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯃꯦꯗꯝ ओके कैमरा रोम नमाय उसी बिना से प्लीज The north is burning bright, feet shaking. कैमरा नमाय उसी व्यू प्लीज Breathe in, hands high. और के गौसना एल हरिमोहन एन अमरजीत Varintoy एस कैनेडी एस Tombi एस नेत्रजीत Ais Khamba Best Commissioner ni and Ajit Best Commissioner. Mayam na, ako mo kumakaloy na kasing mesa si Bo. Mapungan ka na ito, bigyan daw ito. Ako mo kumakumin na si please. Everybody here got a dream to hold. No fear, no freeze. We bring fire to the winter breeze. Pulawa dum makwegi ngasigi kano si honorable lugar yaw na pulawa dum lemin naraga dum prize ani katanga re madam runner ka winner ka ani sin ngare ko winner ka aduna adum madam na piba da madam ani si yaw biri duga sir si yaw biri pulawa dum piraga mayam da appeal madu pohon winner se hai tare bisang khai na da mong da winner na musu runner si ka shunati winner su dum runner su dum winner ore match se apa akapo amana hai amana hele have si adab ni na basida koina punama team ani mo po lakpiriba sir madam punama ki mai gai degi puning thogot pir hai mafam si thamjage Howsing ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯤꯀꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ runners up ki prize lekar pirakani players sing lekthok pirakani sajing FC ki runners up team players of the official team punama koina chitha ba yauraga su ngasai haije baduni lamdam sida pokpa lamdam sida chaujaba adugumba mioi ni khanbiraga asoingam yauraba su ngasai tinbiriba khwai ki bikta mukoso ni khong nonjage aduga ngasai guest sing da so mukoso nolokjage akhoi su mioi bani soi daba ngam daba yaute adana soiba yauraga su tinbiriba khwai ki bikna ngak piu haiba famjana manga thamjaraga makhata ba thorom sing sathajage lengthok piraksi runners up team Chasing FC Ahibam Rohit jersey number 20 Ahibam Nauba jersey number 5 Ningthauzam Lengakba jersey number 8 Leisangthem Ronit jersey number 13 Yangkhom Paringanba jersey number 10 Yangkhom Nitis jersey number 7 Moirangthem Ronek jersey number 11 Yumnam Bika jersey number 16 Ningombam Tukabiras jersey number 9 Urik Ningbam Pritam Loinana Official Singh Manager Laishwam Nauba, Coach Laisangthem Tondon, Physio Saugrakpam Dinesh. Punambak Puste, Selenkat Piraknaba, Nolok Cherry. Runner-up team, Chasing FC. Runners-up team, Chasing FC. Chasing FC. Kasi runners-up. Team official sing. Laislam Nauba, team manager, team coach Laisangthem Tondon namadi Physio Saugrakpam Dinesh. Lengthok piraksi punna. Masakti kanana om ta khangbu natre. Laujai ba khojam ta khangau dre kanana khangde aduna. Loiman laujai ki bitati ta nanda ba yaga su team siki. Punama lengthok piro khojam ming ka piro kambo. Platform mamang ta haking lagi. Players sing adong tang makada le bir ka akhoi group photo group photo tang chesan ta please.
Player sing adu som tang tineng thupiro. Player sing platform mamangda photo session am tang lomina bagi tanja do lomina sing. Akhoi di yaw ya photo session di bo. Judging FC. Aduga akhoi ki kano ki MPC ki kamu kharasun yawi na bi ai. Photo nambada. Player sing ni aduga prize di pidri ko. Khoi ki kano to bagi winner runner sa ki prize di pidri ko. Akhoi manadi pidri bani ngasi ki sana ki players sing tani please photo session sigi damak tamian over round of claps please. Nahan lagi sana pada ngasi runner sab tabang ngamba pang thokba bamam atu ngasi coach na ya phajaba wafam ka happy ki manager da judging the nomadi hariba trophy si choidra purakani judging in my pacing wabi ganu haidra happy ki masing damta ho ko ko biyo puring thokba biyo trophy si Hauzik manalan thok pagi pungko madu yok sila ko kaloy na na ba ngasi president madam Kevina pagi runners trophy si team captain da adu team manager da kusin nabi gani runners prize 70,000 pull up amina se okay Judging FC runners up team for second MPC trophy 2026 runners up goes to Judging FC ya menungai ada bina kamu koi krem mai mutalip saya koi ki light thang na ba koi bi ai thank you very much thakachari koi ki players sing aduga wire manak do angang yaragadi kitang check to biyo maram di wire ni alaga mai mut khragadi sonda farak tane loina winner team yang nomor 2 ba team for it trophy sige kwai ni na marui be miko kwai ni mayaw na ngai na pumiko hause caution sare winner team Drosa in FC hingang players singa team course lengthok tresi Surendra jersey number 5 Toy jersey number 3 Topper jersey number 10 Sitalji jersey number 9 Nongpong Anba jersey number 13 Peter jersey number 8 Nauba jersey number 21 Lenin jersey number 11 Immersion jersey number 21 Loinana name of the manager Vidanta Huidrom coach Yaipaba Physio Robert Lysrom Now winner team mayam aho ko ba mag loina na ko ki players sila sa puming ko biyo Drosa in FC Haingang Right, spin it back, crowd goes crazy, beat attack, dansa, bola dansa, bring the magic, bring it back. Winner team Drosa in FC Haingang Tim gi maming sing Surendra Toy Topper Sitalji Nongpong Anba Peter Nauba Lenin Immersion Manager Bidanka Huidrom Coach Yaipaba Physio Robert Ariba ngasigi winner taraba team adugi players singa mati team coach manager ne yamat hona bakkan ma thona pa team
Coast manager ni. Photo session di tongan ba jaga ma photo. Winner ki photo session light arrange the view. Hai dang tapire light arrange the re hojik se. The moment, last moment. Ya menungai raba tu laba ahing ama, numidang wara mama. Adong idang pujarak li. Ngasi MPC Trophy 2026 ke winner goes to Drosa in FC Hainga. Player mana sing cita bini bra. Lain na trophy. Foto hanam tang sonda plop. Foto session na tak tu je. Sonda so foto. Asyik trophy logo le harau. Udah tu mungkin na cien ni bersih ya na. Bakal le. A big round of class for Hangang FC. Winning team Drosain FC Haingang mayang ho ko ba mang loy na nga sige winner second MPC Trophy 2026. Woo! Millions in the air when Brazil Woo! stands and the whole world stops and stares. Samba, Brazil, 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 Brazil. Samba, Brazil. Samba, Brazil. Dança, bola, dança. Samba in my soul. Every kick is thunder. Lain na bagi Check amadi trophy launa na bagi leko baduni mayang team captain ng Kapiraksi. Winner of the tournament goes to Drosain FC. Haingang. Sige taro sige kisay to bini madam na sinabiri. Rupees 1 lakh with trophy. Drosa FC Hangang. Winner! Drosain! Surendra. Hoy! Topper. Sexolzes! Naupungan ba? Victor! Nau ba? Lenin! Immersion. Manager Pitanto Hidro! Coach Yai Pawa. Physio Robert Lyson! Makatarakpa ko'y photo arena lomda live bibina. Thank you very much, Madam Amadisa. Puna mabutakan mo ito rin sige tournament na sinungpana. Araw tiyam na mamumpana pang tupang ang tabutumta. Especially, ako'y Madam Kiwi. Nga sige, nauriya pa kang lapoy sige, honorable emiri, Madam Bo, hana na takan ng pangtok. Sorry. Housing Photo session kita photo dah. shoot arena da mayam punamak amu photo kam na nabagi dama koi mayam tanjadu lauminasi winner Drosa FC Haingang. The winner goes to Drosain FC Haingang. 2-1 may pak na ba doon na ba? Second MPC Trophy 2026. A big round of applause with this night. A very beautiful moment with World Cup, FIFA World Cup FIFA. Second MPC Trophy 2026 winner, Drosain FC Haingang. Second MPC Trophy winner, Drosa FC Haingang.
loina MPC ke official sing punama koi ngasigi special guest aduga VIP sing punna photo kami na bagi pungkham adu matalog sage MPC ke official sing lengsin birakse kai kamda jariba ngasigi tarom sigi thawure loibiriba oibiribi madam SKB amadi tongan ba VIP sing madam amadi sir yauna na photo session na matang ang thong ginaraga loisin na bagi pungkham matalog sage Music, please! 7 Up keeps talking, but the glory feels so far. Searching for the future while they're staring at old scars. 5 stars on the jersey, but the story changed today. Argentina keeps on winning while the memories fade away. 7 goals became a shadow, following them around. Every football conversation reads the famous scoreline out. Trying hard to rewrite history, trying hard to move ahead. But 7-1 keeps replaying in the mind. Yeah, facts only look around, see the passion and the pride. Every Argentine supporter got the nation by their side. Pressure makes diamonds and pressure builds kings. Argentina keeps delivering on the world's biggest stage. From the magic of Maradona, the Messi lifting gold. Those moments live forever, those stories never grow old. Every generation had each other to the proof. Please! Ako yung sige. Sige. MPC team amadi Madam yauna photo session naman pangthok minutes agi haidana takpire adubu winner gi ngakang harau phongtong se khoi chu nungai na tatok pa yadre khoi to winner ko ba kurga